I have made this one myself. Este lo he hecho yo mismo, este disco. Is it open, the microphone? Is it open? The microphone? Yeah, but it's only for the recording, All right, okay, not fine, for the fine. audience. Yeah. Okay. So I make, this is from Broxon. Esta es de la marca Broxon, It's old like this one. es como este mismo. I glue it, this Velcro, Yo he pegado este velcro, so I can use it all different sandpaper así puedo usar diferentes lijas and fit it, take off this and y fit it meterlo here and doing the sanding. en la moladora. Very useful. Es muy útil. Right. I have some different rasp also, Tengo varios tipos de raspadora también which is good to give a shape here. para darle forma a esta zona del vaso. So probably will see me to work with all this. Probablemente me All veréis of this. trabajar con varios de ellos al mismo tiempo. I bring the goblet so we can see. Podéis ver ahí el resultado final de un vaso. You will see me Amolado. follow this, approximately this shape. Vais a verme seguir esa forma. As you see, it's not so long. Podéis ver que It's no a es tan little bit largo, shorter. es más But corto, the idea is to give this shape. pero la idea es llevar esa forma. So what I have done before, Lo que he hecho antes, I make the same from the other side here. he hecho lo mismo de un lado o del otro. I marking He marcado con un boli, with free hand. a mano. I don't measure it, nothing. It's just doing No he with, medido nada, with free simplemente he hand. marcado a Moving a mano. little bit, Moviéndolo ligeramente, moving, and I go up there. lo que sería el tronco. Now I start carving Ahora he I leave empezado a space. sacar la madera here and here, both of the sides. y dejo un poquito de espacio a ambos lados I'm going to shape in a little bit more sharpening, y voy a sacar like the más other one here. de uno de esos lados. Por ejemplo aquí. Okay, but always you have to remember Tenéis que recordar the big piece, the big things we can make small. que las cosas, el gran resultado The va a quedar en small pequeños things we detalles, cannot make big. pero las So, cosas pequeñas no pueden hacerse I grandes. leave it thick here and slowly I will use the rasping disc Lo dejo to make ancho y poco a to poco go voy to the sacando position, madera to the thickness I want. hasta el grosor que yo quiero, pero no al revés. So I'm going to start again Entonces voy a empezar de nuevo. and use the disc, the Abrotech disc. Voy a usar la amoladora, la Abrotech. They are very good. Son muy buenas. You can do a lot of work with Abrotech disc. Podéis hacer for multitud carving. de trabajo con ellas. This machine, this tool, they fit it in another grinder, which is bigger and heavy. Ese tipo de more heavy. herramienta puede venir en tamaños más grandes, que es mucho más pesado. That grinder, the big one, it comes with from this company. the El Abrotech. que viene de esta marca, que es It más comes all grande, together. But it's a little bit heavy for the pero es hand. demasiado pesado para la mano. This one, it's good because En cambio, este es muy bueno it's light porque es ligero. and you can work in as much you like it without to feel tired. Puedes Your moldearlo lo que quieras sin cansarte nada. Also, sometimes you can use it with both hands. Incluso con ambas manos And you lo have a puedes better sujetar control. y lo controlas incluso mejor. But you have to remember Pero tenéis que recordar, to be careful with the switcher. cuidado con el Very interruptor. often has happened to me. I leave it down like this. Muchas and veces the lo he dejado boca arriba switcher hit it and it started. y se ha empezado a If funcionar you have a solo. sandpaper, it's okay. But if you have a disc, Si tenéis un papel It's de dangerous. lijar está bien, pero si tenéis el disco abrasador es muy peligroso. it's my favorite tool when I'm doing the carving. Es mi herramienta favorita a la hora de hacer el If escabado. somebody is interested, you can go to Fusta. Si estáis interesados And podéis they ir a have la the disc tienda and de they have the Fuster Broxon also. y podéis probarla. This is a Broxon. It's made in Germany, I think. Broxon This, es la empresa alemana. grinder. So now I'm doing the carving. Entonces empezamos a molarlo.
All this wood, I need to take it off. Toda esta zona de madera la voy a tener que sacar. There's a bigger disc from this one, which is 10 millimeters. Hay un disco mayor de 10 milímetros, 100 millimeters. de 100 10 milímetros, perdón, 100 millimeters. But it's a little bit dangerous because pero es you have to peligroso put it in a grinder, and it's quite heavy. porque es demasiado pesado. And also, it's spinning very strong, so you need to have very strong hand to Tiene control. demasiada fuerza, con lo cual te hace falta ambas manos. So what I recommend to you, to have one of these if you like it to Te have. recomiendo uno de estos, This is more easy to control. más fácil de manejar. You see, I hold it with my two hands. Ahora mismo lo sujeto con ambas manos. This design, I call it tagliatelle. Este Doble. diseño se llama Like from tagliatelle, spaghetti, yeah? que viene un poco de la forma Italian del spaghetti. espagueti italiano. The idea, it comes from the genie goblet. La I have idea some viene del vaso example retorcido, in my table there, como aquel de allí. the twisty. Also, you can see in my book, Podéis ver en I el have a libro 7 project in my book, so you can varios explain proyectos, step by step how to paso make a it. paso de cómo se llega a esa forma. So the first idea, it was a genie, like a little stem, twisted stem. La primera idea en la espiral, And then the idea comes to make this tagliatelles and the después big vino la goblet idea del tagliatelle y with después a del nut, vaso. with a small nut. I'm looking for index to goblet to, Estoy buscando el índice, but I don't see. Never mind. I do it by hand. Pero It's no better. encuentro. It's better if you have a lock es mejor on si your lo lathe. tienes enganchado, It's better because it's more safe to work. fijado, es más seguro. If the lathe is moving easily, it's better to have a lock.
I'll leave it for the moment and I use the other one, mine. Lo dejo por ahora. With a different tool now here with the disc. Voy a usar una herramienta nueva ahora. Sometimes you need, you know, if you don't want to spend a lot of time chance, you need 2 or 3 Si no quieres pasar to save the time, pasar de- particularly when you demonstrate. Si no quieres pasar demasiado tiempo malgastarlo cambiando herramientas, pues necesitas a alguien que haga estas cosas por ti. No trabajar solo. Remember, always better to leave it down like this. Acordaos de dejarla siempre boca abajo, por si acaso se encienden solas. Remember the safe way. Es I think I have to. la manera de seguridad. I need to take it off. Never mind. I will put this one. Mine. You see? ¿Veis? I didn't check it. No lo había comprobado.
I have to move in all the time to give the curve, the shape. Nikos, Yes. he would like to know why you don't craft this area. I need to be strong, because if I doing all the way down here, Si hago todo de una vez, it will be very weak and probably will break it. será muy débil la estructura So what I'm y es más doing- fácil de romper. I'm going to use now the Dremel, give more shape here. Le va a dar un poco más de forma en esta zona hasta dejarlo más pulido y luego irá con esto. It's very important when you create something with, it can be fragile. Si, cuando have to creas un think- objeto que puede ser frágil, You have to think in all the positions you need to work. tienes que pensar en todas las posiciones en las que vas a trabajar, no solamente una. Give the best position, give the best time for the design, Y el mejor tiempo para cada uno. and make it in part. Y hacerlo poco a poco. You must think in before. If you want to do in some elegant work like this, you must think in what way, how you working with the tools. Other way, you can go very thin and suddenly a little bit cuts and breaking. Si vas a hacer una pieza elegante y delicada, piensa qué tiempos vas a tener para trabajo con las herramientas y cómo lo vas a repartir, pero siempre de antemano, nunca después. Small part and slowly. Poco You a go poco there. y muy despacio. No, it's a new one. Es nuevo. Very new. I don't have used yet. I Y just bring here now to todavía no he use it. usado este raspador. So I just give a shape. I don't need so much speed. I can put it down a little Le va a bit, bajar la velocidad un poco and I give a shape now. y darle más forma ahora. The same time I'm looking here, and I like to see the form here continue nicely. I don't want to see corners. I want to see nice and smooth shape. Cuando lo veo desde aquí arriba, ya voy viendo que intento darle pues una silueta más suave, que no haya esquinas en ningún lado. That's why I leave it a little bit thicker down here, so I can go back a little bit up here and give more shape, more nice, beautiful shape. Por eso siempre dejo un poco más grueso ahí arriba, por si acaso tengo que volver atrás y darle una forma más continuada. Every time I make this kind of design, I auto-creative, yeah? You understand? Out of creative. I creative, each piece different, unique, yes. Cada vez que hago una pieza de este estilo, digamos que la forma de hacerlo es única, porque el resultado final es único también. Nunca hay dos piezas iguales. Unique creative, if you want so. Es una creación única, digamos. But I want to look all the time around. Pero lo giro en todo momento para Give the comprobar most- que no haya esquinas Give the most beautiful shape. y darle la forma más bonita posible.
I like here. Nice shape here. Un poco más de forma justo aquí. When you're working with power tool like this, you must remember always to leave a piece of wood for the next tool. Cuando trabajas con herramientas motoras que trabajan con energía eléctrica, intenta siempre dejar un poco más de madera para cuando vayas a hacer el remate final. What I mean, Lo que you quiero must decir not es- go exactly the shape you want. No vayas directamente a la forma que Remember, quieres. you clean up a little bit, so you lose a little bit wood. Limpias un poco, So pierdes la madera. slowly you get in the position you work. You have to remember, also when you use it, the sandpaper with a sanding, you need to leave a space for the wood. So you come and you create it, the best design you like it. Es decir, que incluso cuando hacéis el lijado, tenéis que dejar madera para el lijado. Si no, estáis desgastando lo que será el diseño final. Also, if you make a little mistake, you can go back and fix it. Y también, si en caso de que haya errores, pues os da tiempo ir atrás y solventarlo. Okay. Let's try now with the sandpaper, with the cup sandpaper. Vamos a pulirlo ahora con la lija. Like this one. Como esta. Give a little smooth here. Le das un poquito en esta zona. If you want to make nice, elegant work, you need to have a tools like small this. It's very, very important to have one of these. Si queréis hacer piezas realmente elegantes, os hacen falta herramientas motoras y pequeñas manejables como esta. This work, what I'm doing here, you can do it with the files or with the rasps. Small, fine rasps like El trabajo Like que estoy this. haciendo ahora lo podéis hacer también con raspadores. okay? But what happened? Pero ¿qué Because ocurre? it's elegant, fragile here, sometimes with the pushing, I can show you. Al ser tan frágil y tan delicado, si You empujas know, demasiado, with the pushing like this, sometimes you can break it. se puede romper. So you have to be very, very careful if you're working with the tools. En caso de que trabajéis con esas herramientas no motoras, With the tened más rasp cuidado. like this. With this one, you Con la eléctrica no apoyas can feel your touch. y puedes sentir Yeah, el and you can make it again and again and smooth. sientes el contacto y no llegas nunca a apoyar la pieza. Very light touch. Muy ligero. Because sometimes what happens, you try to work with the rasp, and suddenly it come out, and you push it back again, and you hit it and break it. Muchas veces con el raspador, ¿qué It's haces? so elegant, so Al ir fast. hacia atrás, hacia adelante, sin querer, presionas la pieza y te puede romper. So it's very important when you make work like this to use
better with a power tool. Entonces mejor con herramientas eléctricas en esos trabajos tan delicados. And if you can control the speed, that will be better. If you can Si control puedes the speed. controlar la velocidad de tornado, muchísimo mejor. Slowly, it's getting there. I will see. I go back. Maybe if I'm not happy. Muy lentamente y volviendo hacia atrás y veis que no os ha quedado como vosotros esperabais. Now I look in the shape here. Miro desde aquí arriba la forma. Okay. We try with this thing. I make myself Esa herramienta la he hecho yo también. and so turning a stick here, round stick, Es with un a palo handle. girado. I cut it Lo he a cortado little bit, por un lado. a small piece, and I sanding a little bit from the bouncer. Lo he limado make ligeramente. smooth, and Hacerlo más suave. I stick here Y le he puesto aquí the Velcro, un velcro. and I have it two faces now. Que tiene Round dos face caras. and flat Redondeado y liso. face. So I can go to flat area, De manera que puedo ir a And las I can- zonas lisas use it like this usándolo de esta manera, to give a little bit more shape. dándole más forma, Slowly, carefully, despaciamente, not rush. sin apurar. My sandpaper is 150 grit. El papel de lija es de 150. It's a good tool if you like to copy. Take the idea from me and copy. It's okay. Si os resulta interesante y queréis copiar el diseño, podéis hacerlo. The round part now, La parte curva it makes this area hace este Smooth. área mucho más suave. I come in this way, Voy give it bajando shape more here. en esta dirección, like this. de esta manera. The same time I'm moving a little bit. Al mismo tiempo, Round. muevo el torno ligeramente And look at the shape all the time. y From compruebo all la different- forma all todo el different rato, positions. desde diferentes posiciones. Come back again. Hacia Some atrás place otra I vez, left before and go back a little bit more. trozos que he dejado Something. antes sin hacer y vuelvo atrás a ellos. Sometimes I put my finger like this, support it. A veces pongo los dedos abajo para un poco apoyarlo. So if I make the mistake to push in very much, my handle, my left hand stops. Un poco to para break. hacer la contraposición de si acaso cargo demasiado con la mano derecha.
As you see, it's a little bit boring work to sanding and again and again. Podéis ver que es un poco aburrido tanto lijar y lijar. But for me, it's more exciting because I can see slowly the developing of the design. Pero para él, en su caso, es más divertido, ya que poco a poco va viendo cómo se consigue el diseño final. That is which make me very happy in my work. Eso es lo que me hace realmente They're feliz. slowly developing, and I say, okay, let a little bit more, getting there. Lo que le encanta es el desarrollo tan lento de ir consiguiendo pues un resultado. And of course, in the end, you have on the front of you your work, and you are very happy with your work, Y por supuesto al final pues estás orgulloso de tu trabajo. without accident. I mean, broken. Si no te ha roto antes, claro. But as you know, all the detailed work like this, very much carving, it need time. It need time, very much time. Todo este diseño de talla tan delicado lo que necesita es básicamente tiempo, mucho tiempo.
try. A small little disc, Voy a poner un disco más pequeño, again with Velcro. otra vez con el velcro pegado. This part of my design, it takes more time. Some other of my design, they don't take so much time. Of course, it depends. Ese diseño concretamente pues lleva mucho tiempo. No todos son así, pero este en concreto es un diseño bastante lento. It depends how much you want to put it on here. Depende de cuánto esfuerzo quieras poner aquí tú. For example, we can make the shape, finish the shape, sanding,
and we can start to make piercing. Es decir, podemos acabar el diseño, pulirlo y empezar a hacer pequeños agujeros Yeah, you can put also different kind of decoration here. o distinto tipo de decoración. Okay, I give a little bit more sanding here, Le voy a dar un poco más de pulido aquí. and I give a little bit because the problem. It's not problem. But I cannot go back to this. If I continue here, I cannot go back to this. I need to finish it now. And Necesito slowly, slowly, acabar la unión ahora, ya que si sigo continuando hacia abajo no puedo volver hacia atrás. Any question they have, they can ask me. Podéis preguntarle cualquier pregunta si quieren. I put a little 400. Voy a usar ahora el papel de 400. I go very fine, 600, 800, 1000, but this moment I have only 600. Voy en este aumento de 400, 600, 800, incluso a 1000. This sanding, what I'm doing here, I couldn't do it if I have all this carving. Now, because it's too small place, thin, and the rest is quite heavy, thick, I can work. I can sanding. Si hubiera tallado hasta el fondo, hasta el final, no hubiera podido trabajar ahora de esta manera en la parte de arriba, ya que es demasiado frágil y no soportaría la presión. Okay. Oh.
I see the base is a little bit slight bigger. So what I have to do, I come back. Como veis, ya él la he aligerado un poco. I mean, when I look at the proportion, Cuando veo la proporción, it's a little bit bigger. So before I go to very difficult position, antes de nada, I mean, make very thin here, I can go back to this and make a little slight smaller. antes de ir a la posición central, lo que voy a ir es a la base y modificarla un poco. When you have a low speed, you must also put low the speed for the moving from your tool. Cuando tengáis la velocidad lenta en el torno, acordaos de mover vosotros también la herramienta lentamente. You must cooperate the speed with the moving. Que la velocidad de tu cuerpo y la del torno sea más o menos la misma, coordinada. You must not go fast. No vayáis más rápido. It's possible to make mistake. Es muy probable que ocurran errores. You see how slowly I go. I can control better Qué despacio voy. the tool. Así puedo controlar mucho mejor la herramienta. Okay. This is the pattern tool. Okay. Lo que vamos a hacer ahora es una gubia de ejes. I can use it, the pattern tool, Se puede usar esta gubia to give a shape like this. para darle esta forma. Okay, I think I'll leave there. Okay. Take again. Back to the carving. Volvemos otra vez a la talla. It's good to have a look in all the piece together sometimes, so you can see the proportion to be in the right shape. Es bueno ver la pieza en un conjunto para poder ver la proporción realmente. It looks very different since you live in. Muy distinto, ¿verdad?
Pitch wood. Pitch wood. Pitch. Pitch wood. Yes, that's right. Beech wood. How you call it? Beech wood. Peach or pig? Because they don't understand it. Peach wood. Peach. Yes, peach. Can you spell it? Francis. Peach wood. I know. You go wrong. You get it wrong. You get it naughty. Sorry, I spell it wrong. Peach wood. Yes. No. Sorry. I'm sorry. Sometimes my English is not very good, but.
think I'm going to use it. The disc, we finished with the disc. Hemos acabado ya con lo que es el disco de pulido. Now what I'm doing, I just take off the disc. Y con el disco de talla también. Never mind. This one I make myself. Esta herramienta la he hecho yo también, I este make a disco. hole and it's Teflon, Hice el agujero, le puse el velcro Velcro up there. So it's a small y le puse el disco de lima thing encima. for small little work. Pequeña herramienta para So now trabajos here pequeños. I can go.
I take it off a little bit. Take it out a little bit. There. I need more space La saco un poco para que haya un poco más de espacio to work here. para trabajar esta zona. Huh? You're getting there. The lady, she's for a long time here, so she see the big difference. Yeah? Yes, I know. But now we can have everything here. In my workshop, I have a tractor. Oops, oops, oops. How? How many went wrong before you perfected? Oh, I don't have a brake. This design, no. Este diseño jamás se me ha roto. I mean, you know, when I make this, I think it's the first time I'm demonstrate. Es la primera vez que hago una demostración con este diseño. But in December, I'm going to demonstrate also in England for the club, for Woodturning Club. Which one? While I'm going in Devon, south, Oh, Devon, yeah. south to Devon, yeah, I know it well. and Scotland.
Scotland also. There are many clubs. If you visit my website, you will see the address from the wood turning club. Yeah, I'll check out the other club. En diciembre haré este mismo diseño, una demostración en un club de Inglaterra. On the board of the Devon and Somerset. I don't remember the name. If you ask my wife, she knows the. Now, I have a friend of mine who remembers that. Who remembers that club. I use my square scraper. Square. Uso la zona de forma cuadrada. I just clean up a little bit. Lo limpio un I do poquito, a little bit slide, a little bit more. un poquito más. Lo voy a aligerar un poco. Okay, it's a little bit there. Use my ball gouge. Sería a la long gubia, bevel. la gubia de cuenco. Gouge, yeah. And I use it as a scraper, but at the same Y la time, uso un poco como para dejarle la forma recta. I'm not scraping particular. I cut it also. Y también para hacer tallas, ¿no? Para Just sacar la try to madera. clean up here a little bit Y more. para limpiarlo un poco más. Okay. Still there a little bit, but I think I can take it off with the sandpaper. Todavía I don't queda want un to touch poco, pero more. lo voy a probar mejor con la lija. So I go back again. Use it, this Dremel thing. Uso la fresa otra vez. Let's try this one. Mejor con esta.
I don't have many things to say now, but you can understand what I'm doing here. No hay mucho que decir, pero supongo que entienden, ¿no? El trabajo que estoy haciendo. If you try to make something like this, it's good to make it from branches. For example, this says we need about this size of branches. Why branches? You understand? Si lo quieren hacer un trabajo así, lo que necesitan son ramas de unos 10 centímetros más o menos de diámetro. The ring of the branches, they are very close to each other. El anillo que esté muy cerca unos de otros, los anillos de la rama. Particular hardwoods like olive woods. Particularmente, pues maderas duras como las de olivo o frutales, lemon, apple, limonero, manzano. Laburnum, I don't know laburnum. Laburnum looks like a mulberry. In English, it's laburnum. I don't know how to call it in. Just a moment. I think this one looks laburnum to me. Ese es muy parecido al leberno. Oh, this is acacia. Okay, I make mistake because I don't see very much acacia. Laburnum looks very similar to acacia. So the rings, they are very close to each other. Los and the anillos wood están is muy strong. juntos, lo cual significa que es muy duro. For example, if we take it, Por ejemplo, a piece of wood, si cogemos un trozo de esta madera, let's say 1/4 of the big trunk, un cuarto del tronco, the rings, they are going so open, los anillos son tan and abiertos the wood is not so strong, it's weak. y la madera obviamente no es tan dura en el If you're medio. working on this area, on this piece of wood, the small area here, Si coges ese trozo de área, that will be much stronger. va a ser muchísimo más dura. Okay? That's why I choose all the time branches to make work like this. Now I use with the Es por eso que yo beech uso wood. ramas para hacer estas I use the figuras. beech wood, but En I este think it's caso- okay because it's very hard wood. Melocotonero, que es una madera muy dura. I give a little bit more careful. Aquí obviamente hay que tener muchísimo cuidado. I turning also different kind of things. Fruit, apple, pear. También modelo cosas difíciles con frutales. Small bottle tops for the shop because I run business. I have a shop in Crete. in Botellas Resno. pequeñas para la tienda, que tengo un pequeño negocio en Grecia. So I need to make it also different Entonces small things. hago de todo. They are cheap and I sell it. Piezas más pequeñas que son más baratas. I do it because I have to do. Lo hago porque tengo que hacerlo realmente. But my favorite work is work to creative, to working like this. Pero obviamente lo que más me gusta hacer son piezas como esta. My favorite time, it's when I'm working here like this. Cuando mejor lo paso es haciendo piezas de este tipo. Because the work, it's show me some mysterio. Porque el trabajo muestra realmente es un misterio. So I all the time want to try to discuss with myself and with the wood and to make it to look nice and elegant. So I don't know in the end how exactly looks like the piece. So that mysterium to waiting and try and working, it's give me very, very big happiness. Es ese misterio de no saber cómo va a acabar y ese proceso de mirar realmente la madera constantemente lo que me hace realmente feliz.
She has seen all the developing of the pieces. You want to know if they have seen the whole development? Yes, how she thinks, how she feels now. ¿Quieres saber un poco qué opinión tenéis sobre la figura? ¿Qué os parece? Si habéis visto el proceso desde el principio o no. It was worth it to stay. Si valió la Sí. pena haber aguantado. ¿Sí? Sí, yes. Of course. I'm not happy in the beginning, but when I come this level, in this position, I'm very happy. Ah, claro, al principio no estoy You tan can contento, pero ahora cuando veo el resultado, obviamente, pues me alegra. In my face. Se puede ver en mi cara, de hecho. I love it because I'm moving and I can see all the shape. Me encanta porque lo muevo y puedo ver como la silueta en movimiento también. And I like this nice, smooth, twisty. Y me encanta este giro suave que tiene la estructura. Wood, it's the material I love from when I was very, very young, about 5-6 years old. La madera es el material que me lleva gustando desde que soy un niño, desde los 6 años, básicamente. My grandfather, he was a carpenter, joiner. Mi abuelo era un carpintero, de hecho. And he take me and we go to the workshop where he used to work with his friend. Me llevaba al taller donde trabajaba con sus amigos. I go to the bouncer and I take small piece of wood. It was for the fire. Trabajaba en el taller, cogía trozos pequeños de madera que los echaba en el fuego And I play with that as a toys. y jugaba con ellos como juguetes. That was my first touch with wood. Esa fue mi primera tarea realmente en la madera. So I remember myself always, Siempre recuerdo a mí mismo, I mean, when I was young, to go to my mother's kitchen and take a knife and just like the feeling of the carving. I like the feeling of the wood to carve. I don't carve in anything particular entonces me acuerdo, when I was young, but I like the feeling, you know, chance. tengo shapes. ese recuerdo grato de cuando era un niño, de cuando empiezas a hacer la primera talla y cómo va la madera saliendo. I think the interest with the wood, I have it in my DNA because of my grandfather. Creo que lo llevo un poco en mi ADN por culpa de mi abuelo. Also, I have his name. De hecho, me llamo igual His que name, él. Nico Siragas. My name is Nico Siragas. Nico too. Siragas también era su nombre. Somewhere up there, he see me and he's very happy. Alguien allá arriba pues estará encantadísimo de verme. And I'm self-taught. Nobody has taught me how to do. I learning all this year myself. Y yo he aprendido por mí mismo, nadie realmente me ha enseñado. But I develop in my wood turning when I meet my wife Cuando conocí a mi mujer es cuando empecé un poco, 20 years ago. hace 20 años, cuando empecé a desarrollar mis propias técnicas. I go in England. I meet wood turners there. Me fui a Inglaterra, conocí a grandes torneadores, They show me some of their own work. me enseñaban I su bought some trabajo, tools. sus herramientas de trabajo. Come back in Crete and start playing. Volví with a the new Creta tools. con mis propias herramientas o las nuevas. 96, I was a visitor in Wembley exhibition, Fui a Wembley a una exposición woodwork exhibition, and 98, 2 years after, I was demonstrating in Wembley. y 2 años más tarde ya estaba en Wembley otra vez, pero yo haciendo las demostraciones. My first international demonstration. Mi primera gran demostración. After that, I've been many times in Belgium, in France, Después de eso, pues he estado muchas veces en Bélgica, Norway, Noruega, America, América, Ireland, Irlanda, and England, of course, because of my wife. Inglaterra, obviamente, ya que mi mujer And es now- inglesa. Now in Spain. Y ahora en España. It's my sixth, I think 5 or 6 different countries I've been demonstrating. Creo que en total han sido unos 5 o 6 países donde yo he estado haciendo demostraciones. And I'm very impressed with your hospitality in your country here. Estoy realmente impresionado por vuestra hospitalidad.
remind me our hospitality in Crete too. Me recuerda obviamente a mi país, Grecia. We look after our guests very, very well. Cuidamos de nuestros invitados muy bien siempre. And before I come here, Y antes de venir, I have a nice, very good information about here me dieron buena información sobre este lugar. from some friends from France who had already been here. De algunos amigos franceses míos que ya habían estado aquí. My wife's not here, so I tell you how I met my wife. Como mi mujer no está aquí, os voy a contar cómo la he conocido. She came to my shop Vino a with mi the mother and tienda, the sister to buy something, su madre y su hermana, para comprar algo. and she asked me to make something for friend. Y algo para un amigo. I said, okay, 2 days after I'll make it for you. Entonces, muy bien, te And daré she algo. made the mistake to coming back alone. Cometió el without error de mother and volver sister. sola, sin su And that's hermana. it, we had 20 years together. Y eso acabó en 20 años juntos. The problem with the fine sandpaper, all the little mistake it from sandpaper before, when you go there you can see. El problema de la lija es que cualquier mínimo error es obvio que se va a ver. Yes, but when you varnish, When I varnish, sometimes, okay, it's gone, but if you put spray, you can cover the little mistake. But if you use it varnish, as I use it with a brush, I use a brush with varnish, sanding sealer, clean up with paper, straight on, and I do it 4 or 5 times like this. El problema del barniz es que si lo haces con spray, In this case, Puede you quedarte la still can marca. see lines from the sandpaper. Yes, because it's thin. I don't use it. If you use it thick sandpaper, varnish, si usas un barniz muy grueso, thick varnish, it's spoiled. How I explain you? You need to leave the varnish to show. tienes que dejar el barniz que se absorba. Voy a empezar a cortar ahora.
expanding a little bit, but Han estado un poco rugosa, pero